Bisan tudo-tudo. Kay inyo ang futuro sa siyudad sa Iloilo. Kakalakakan natin niya mga barbero natin. Karon, isa-isa ka po ang kuntingan nila, pasalamatan natin. Gamay mga tao nga parehasili. Nga kinahatagan nila sa serbisyo ang aton kalibutan para nga ako nga mga kabataan maging gwapo naman. This haircutting activity aims parang mag-gwapo kita, ang mga kabataan naton. And also in time for the World's Barbers Day activity, hindi lang Pilipinas o kundi hindi lang kita diri sa Iloilo City ang naga-conduct, but it was celebrated universal. Ang ining katuyuan sang Blue Angels Association of Iloilo City and sa office ni Mayor Treñas para ini sa mga kabataan naton, grade 1 or kindergarten halin hasta sa grade 6, para sa well-groomed man o sa health-related man sa aton mga kabataan. This is a free haircut para sa mga kabataan naton. And also gali, this is not only sa school base, this is also community base nga ginakandak, and dugay na ini nga project sang congressman pa si Mayor Treñas. Good morning and a big welcome to this activity of Honorable Mayor Jerry P. Treñas together with his wife Rosalie Sarabia Treñas as the foundress of the Blue Angels. Thank you so much for this beautiful program, Haircut para sa Lahat. So I hope sa uulitin, ulit kami ulit. The children would be made aware of what is neatness to oneself. Of course, they will be encouraged to have a haircut every day to make a good presentation to the people around them. So for those who weren't able to have this activity, hopefully they will be also reached by this program because it is worthy of praise and it is really a good activity. Ang Blue Angels Organization nagapasalamat gid sa tanan nga nagbuylog sa sining successful nga activity sa siyudad sang Iloilo.